Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sila Bapak Delikah Tiang Kenca Mahipudin serta mas kawin 4 juta rupiah Kenca perangkat pakaian sholat. Kita kata dulu ya. Kita tangan. Ya. Kita kan luar ini mana? Enggak ada. Kayaknya enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikah Anta Mahfudin kepada anakku Anis Ilmiati dengan mas kawin 4 juta rupiah dengan perangkat pakaian sholat. Aku terima Anis Ulang audio. Ada terima ya yang mulia. Juta rupiah dan perangkat pakaian sholat. Masa kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan Anta Mahfudin Kenca anakku Anis Ilmiati dengan mas kawin 4 juta rupiah dan seperangkat pakaian sholat. Aku terima nikah Anis Ilmiati dengan mas kawin 4 juta rupiah serta pakaian sholat. Alhamdulillah. Barakallahu laka fiha wa baraka alaka wa jama'a bainakum fi khair. Bismillahirrahmanirrahim.